Elektropionir je energetska zadruga koja je nastala sa razlogom da demokratizuje proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i uključi obične ljude u njenu proizvodnju. Mi smo ovde sada na Staroj planini sa idejom da podržimo lokalne zajednice u njihovim naporima da se zaštiti životna sredina i da se kroz pozitivan primer proizvodnje obnovljive energije na krovovima lokalnih institucija pomogne ta priča. Najveći potencijal solarne energije u Srbiji je da je ima neograničeno, da ona nije dostupna samo nekim odabranima, nego dostupna svima. To je glavna karakteristika koja omogućava decentralizaciju proizvodnje energije, uključivanje raznih aktera u čitavu energetsku tranziciju koja je potrebna da bi naše društvo i sva druga društva prošla što bolje u procesu klimatskih promena koji je već odavno otpočeo, a koji mi treba što brže da se uključimo.